Thikoni ni thutha wa Governor Alfred Mutua noria niwe Mutongoria wa kiama gia Chap Chap kwandikithia ndumiriri na ruhonge rwa borithi akiuga muturire wake uri hatikaine uteti urigiceirie ndeto ĩyo ni urathie na mbere. Kaunti-ini ya Embu atongoria kiama giki ni moritie kugia na wuiguano gatagati-ini ka atongoria aya eri. Matongoretio ni mutongoria wa aria anini bunge-ini ya Embu ni Mwaniki atongoria ya maugete Ndũgamano gatagati-ini ka Mutua na Ruto yahota kwambatiria rugari kiutetini na njira ihinda riri mihango ya kunyitithania bururi irathie na mbere. Koguo His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, with the Maendeleo Chap Chap Party, we supported you, or we supported Jubilee in 2017 general elections. Governor Mutua ni mtu yako, Governor William Ruto ni mtu yako. Try to bring them together. Kama kuna hii maneno ya kupigana hapa na pale, let us embrace the handshake. Look for them, join them, wacha hata wao wasalimiane to show that unity. Chap chap maendeleo chap chap makiorota maria matongoreirio ni ripoti ya BBI atongoria ya maugete maundu maya no magayukanie na magucie thutha bururi ria kwambiriria mbara cia gisiasa corruption on riambagire kuruta wira tondu wa mundu kawira karari karutwe na kuria barabara rira riri mwana milioni 3 igauka ikiri mwana milioni 2 igitigara milioni 1 ya kurutithia njeshi wira. I think that political fire should cease, twambe turutire mwananchi wira. Kwa hivyo mimi ningetaka kuwaomba hata kama mambo inatendeka kule juu ya aina gani ama inatendeka hata pali pengine, tuwe cautious, tuangalie sawa sawa wakati tunafanya mambo yetu, tusinje tukatumbukizwa kwa mambo ambayo tutakunja kunjiraumu baadaye. Ni moritie atongoria othe na Kenya kuhimbiria njira cia wuiguithanio noti ngucanio. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangari wa Kibaki.